النهارده انا عايزه اجهز معاكم اوردر حد مميز جدا جدا جدا. النهارده هجهز معاكم اوردر مناتي، الاوردر بتاعي يا جماعه. لو انتوا لسه مش عارفين ومش متابعيني فيا جماعه انا عملت هنا صفحه على تيك توك اسمها عالم مناتي. في الصفحه ديت ان شاء الله باذن الله هفتح معاكم الاوردرات اللي انا بجيبها وهنجرب المنتجات سوا لاول مره. فالاوردر اللي انا هجهزه معاكم النهارده فيه المنتجات اللي انا هجربها على التيك توك بتاعي باذن الله. فلو انتوا عايزين تكونوا جزء من العالم دوت روحوا تابعونا هناك على الصفحه بتاعه التيك توك بتاعتي علشان هنفتح كل المنتجات اللي انا هاخدها النهارده سوا. اول حاجه بصراحه قررت اخدها المجموعه بتاعه دن بالفراوله عشان متحمسه جدا اجربها، بلس برضو للمجموعه نازله بسعر حلو. تخيلوا الثلاث منتجات دولت نازلين بسعر 350 جنيه بس، مش بهزر ده بجد. يعني لو حد بجد مقشفر وعايز هديه شيك فالمجموعه ديت كلها نازله بالسعر ده. المجموعه بتبقى عباره عن غسول فوم وكمان بودي سبلاش حلو قوي يا جماعه وشيك قوي اللهم بارك، وبرده عباره عن لوشن. انا شخصيا ما اعرفش هي ازاي نازله بسعر ده، فاكيد هاخدها. وبصراحه من البوكسات الجديده اللي لسه نازله عندنا في الستور البوكس بتاع مسك ابراهيم القرشي. هو طبعا شكله شيك قوي وكده، فانا شايفاه هديه مناسبه لو انا عايزه اجيبه هديه لحد. لا يعني هديه شيك وقيمه وسعره حلو قوي. يعني هوريه لكم حالا من جوه ولا اقول لكم؟ خلونا نشوفه على مناتي وعلى مناتي هناك. وهاخد كمان البوكس بتاع خمرة معايا يا جماعة. واخر حاجة هاخد البوكس بتاع تزوري الثلاث قطع. حاساه حلو قوي وبصراحة متحمسة موت اللي انا اجربه. يعني هو شكله شيك، فعندي واحدة صاحبتي عروسة بفكر اهديه بيها بس لازم الاول اجربه، فلو عجبني بجد هاخده لها.